Nikoldan je praznik posvećen Svetom Nikoli. Proslavlja se 19. decembra u svim hramovima pravoslavne crkve. Sveti Nikola umro je 19. decembra 345. godine, prema julijanskom kalendaru 6. decembra, pa se taj dan obilježava kao pomen svetitelju i jedna je od najčešćih slava u našem narodu. Pravoslavni vjernici Svetog Nikolu smatraju borcem za Hristovu vjeru, pobjednikom zla za cijel svijet, a njegovo ime znači narodni pobjeditelj, jer grčka riječ Niki znači pobjeda, a Laos znači narod, vjernici. Sveti Nikola je sin Teofana i None, pobožnih hrišćana iz maloazijskog grada Patare, gdje je Teofanov brat bio episkop. Sveti Nikolaj se obrazovao uz svog duhovnika, starca Nikolaja, od koga je primio sveštenički čin, da bi kasnije postao episkop Mire Likijske u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj. On je učestvovao u Prvom Vasiljanskom saboru, koga je sazvao sveti car Konstantin, i ono što je najznačajnije u tome jeste da je on, kako se kaže u jednoj crkvenoj pjesmi, izložio Arijevu Gordiju. Dakle, razotkrio je i potrudio se da bude osuđen Arije kao jeretik i njegovo pogrešno učenje. Čak je u jednom trenutku u svojoj revnosti za hrišćanskom vjerom i ošamario Arije. To je tako zabilježeno kao možda jedini slučaj koji se dogodio na Vasiljanskim saborima. Slavi se svetitelj, slavi se Bog kroz lik toga svetitelja i on se sa punim pravom naziva čudotvorcem, jer su čuvena njegova čuda. Mnoga su čuda, ali da se sjetimo one priče čuvene o 3 sestre i njihovom ocu koji je bio na rubu siromaštva. Ta priča se dogodila u Italiji. On je svaki put kada je otac od muke, od prosto neke bezizlazne situacije htio da sa ćerkama uradi nešto nečasno, Sveti Nikolaj mu je donosio po vrećicu blaga. I na osnovu te priče kasnije je nastao kult onoga što se danas zove Djedom Mrazom. U stvari, u našem narodu se uvijek proslavljao Sveti Nikola i pokloni su se djeci darivali za Nikoldan, zato se oni naziva zaštitnikom djece. Onda ima još jedna zanimljiva priča. Kada se vraćao iz Palestine, iz poklonjenja svetim mjestima i svetoj zemlji, brodar koji je trebao da preveze Svetog Nikolaja do Likijske luke nije htio da ide tim putem, to jest tim kursom, nego nekim njemu znanim kursom, i prosto podiglo se nevrijeme i more je samo dovelo jedrenjak do Likijske luke gdje je izašao svetitelj. Postoje mnoga druga svjedočanstva, a ono svjedočanstvo koje je možda najznačajnije, ono čudo koje je najznačajnije za srpski narod, jeste vraćanja vida našem slavnom i čestitom vladaru, svetom Stefanu Dečanskom, koga je iz želje za vlast i za prestolom oslijepio njegov sin.
Poznati su veliki prilozi koje je kasnije Sveti Stefan Dečanski slao u crkvu. Sveti Nikola je rođen oko 270. godine, upokojio se u starosti 343. godine i njegove mošti su sve do 1096. 7. godine bile u Miri Likijskoj. Međutim, kada se dogodilo da su Turci zaposjeli taj grad, hrišćani su krišom odnijeli mošti u Bari, u hram Svetog Jovana Krstitelja, gdje je kasnije sagrađen veleljepni hram u kome se danas nalaze mošti ovog divnog svetitelja, branitelja djece, pomoraca, branitelja gradova i država i uopšte branitelja svakog putnika. Kažu naši ljudi stari da se svaki putnik prije odlaska na putovanje obraća upravo Svetom Nikolaju. Veliki broj vjernika pravoslavne vjeroispovijesti obilježava Svetog Nikolu kao svoju krsnu slavu, kojom prilikom se uz svijeću i slavski kolač, kao i očenaš, okupljaju članovi porodice, mole Bogu i slave ovog svetitelja kao svog zaštitnika. Sveti Nikola je veoma zastupljena slava kod Srba i kod Grka, mada se smatra i zaštitnikom i država i pomoraca, smatra se zaštitnikom djece. Dosta se proslavlja u sjevernom dijelu Peloponeza, u oblasti Ahaje. Ima čak tamo jedan manastir gdje se nalazi čudotvorna ikona za čiji lik se smatra da je sam nastao čudom Božijim, da nije nastao rukom čovjeka. Naravno da se proslavlja i u Boki Kotorskoj kao zaštitnik pomoraca, zaštitnik, negdje su stari naveli da je bio zaštitnik i strijelaca. On je u Boki praktično slavljen podjednako između pravoslavnih i rimokatolika. Najviše su ga slavili moreplovci, oni koji su pravili plovila, oni koji su ostavili trag u istoriji čuvenog bokokotorskog čamčarstva ili brodograditeljstva. Na Luštici se proslavlja kao zavjetna slava poluostrva. Saborni hram je posvećen Svetom Nikolaju, sagrađen je 1117. godine. U 3 navrata je obnavljan hram 1219. pa 1670. i 1892. godine. Za nekoliko godina, ako Bog da, tačnije za 4 godine, proslavit ćemo 900 godina od izgradnje sabornog hrama na Luštici. Kako kaže narodno predanje i narodna priča, prilikom osvećenja, prilikom prve obnove hrama, Sveti Sava je blagoslovio da svaka kuća na Luštici slavi Svetog Nikolaja, tako da je to najveća i najznačajnija slava u tom dijelu Bokokotorskog zaliva. Na Luštici se sam čin, sam obred krsnog imena, krsne slave obavlja praktično kao u ostalim dijelovima Boke Kotorske. To je nešto malo drugačije nego što se to obavlja u vascijelom srpskom narodu. Ovdje se slavski kolač ne lomi, već se preliva vinom, u njemu stoji slavska svijeća i iz njega se vadi jedna čestica trouglastog oblika koja podsjeća na onu koja se na proskomidi vadi Presvetoj Bogorodici u čast i spomen preslavne vladičice naše Bogorodice i prisne Djeve Marije. Ta čestica se sječe na nekoliko dijelova, u stvari na onoliko dijelova koliko ima ukućana, i ukućani tako uzimaju dio slavskog kolača za slavu, da bi se on kasnije na sjutri dan slave podijelio vjernicima, ostalim i gostima koji dolaze. Obilazim domove na Luštici dan uoči Svetog Nikolaja. Sam obred izgleda otprilike ovako: kuća se prekadi,
pred ikonama stoji slavski kolač u kome, kao što smo rekli, svijeća i on se prekadi kada se u jekteni pomenu živi ukućani tog domaćinstva. Onda se prelije slavski kolač koji se pritom i blagoslovi zajedno sa vinom i izvadi se ta čestica sa strane krsnog hleba ili slavskog kolača ili krsnika, kako se on naziva. To je nešto malo specifičnije, ali to je sačuvano vjekovima u tom obliku, mada znam da je i u mnogim drugim dijelovima Boke upravo takav slavski obred. Svakako da bude srećna i blagoslovena slava svima koji proslavljaju Svetog Nikolaja, da da Gospod Bog da im dođe na radost, na zdravlje, na veselje i na sve one duhovne, nebeske i zemaljske darove kojima se molimo za sve nas.